Superintendent of Police Karbi Anglong Penta Assam Police Day Katalondun. Greater Diffu Senior Citizen Sanmilan Penta Sumindar Arlengkisar Arani Talondun. Number 15 Mahamaya Constituency ki Parluang Kang Prejamadi Malong Korcho Mai Kedeng. Kopili Arroyalok Pinansu Langkejang Pinsophan Kelong. Kardom Karbi Prime Time along Penili Virabon Kropi Non Biotang Son Pen Archuik Superintendent of Police Karbi Anglong Penta Pini Pre Isi Arni Assam Police Day Katalondun. Assam Police Day Arni along Pachiton Dunsi Superintendent of Police Karbi Anglong Penta Metang Sai Hemalong Lama Kang Thurpensi Police Day Katalona Jamek Pagcheng DSP Reding Pen Lama Ing Thurdet Api Angri Isivet Semukure Kedeng Tapado Raikom La Pedrat Ang Bongmon Samahon Jeng Kepapul Pede Jiapan Raikom Asai Pumadi DSP Karbi Anglong Horat Pen Hirjume Chohang. Prek Jamadet along Rialong Catalan Asan, Karbi Anglong along ta Pre Isi Arni Sumindar Arlengkisar Arni Mad International Senior Citizen Day Katalondun. Adap lama kang thur lapen karlitanga bang phua bang phiat mapan chikimo asai pajut kopi Greater Diffu Senior Citizen Sanmilan amai phu Dr. Motilal Nunisa Chapam Phupen ning kachachor amai padu ning kachachor amai long International Senior Citizen Sanmilan Katalonang koklapen kinang sodalam arlang kesara tumpen than pachini kesar hut ke doge thaknangji obe barim lapen obe kimyang bong chingki seroy hemalong arlang kesar ke do boha kichu kijun kache thek nangji hayo pothak saru sarhang jongjung alam thik paklang Arleng Kesar atum jumisan alam ki jaila pen hirjir ki hirpensi sumindar Arleng Kesar Arni Katalon alon padu okpran kache pherang japan difurong supialong keng kedam athai mate walking zone kinang soralam ta mailong pen an Arleng Kesar atum lam thi paklang Karbi Farmers Association atum Pre Isi Arni Karbi Anglong Deputy Commissioner adeng ipak pin porlo pajersi hotel restaurant lapen hithialong hor pajorlong ledet nang jipusi ki hang padu Karbi Anglong ke hampang lapen chokamahin papi olang hotel restaurant lapen hithi kulat along hor ke jor ajok ke charlai hin api chirui nanglo Charlie also maram hang langpen differong supi ke parlo ke doan hotel restaurant lapen hithi kulat huelong hor ke jor propjin pen inkirsi pabinang jipusi pin pura lopen Karbi Farmers Association asong jatum Karbi Anglong Deputy Commissioner aphan pachini namalom sopor phan biota moing taponiksena J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435 925 116. J&J Amandu, Diffu Karbi Anglong Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Aturkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and
grocery items are also available according to your needs. Atolkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpidahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hiti kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, teso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo Piputhat Birtalong Wangtulung. Number 15 Mahamaya constituency ke Parlo Angkang Prekcha Madimalong Karcho Jame Kipadoponason Thak Thaksi. Matikola left right wing atum Benchipatir Ponsi Preni Pai Isi Arni Karbi Anglong Teramas Council MSC Lunsing Teron Napen Akmi VDC Chairman Harsi Ingling atumapan Karcho Mai Kipadopona Birta Garden Society Hemanong Dokmoka pen Penang ke Birta nang pali. Local committee amai pu harsing rong pipen kichari pon amai long aluhi ke pachini la pen mai ke phalam the babu be hin pen si jai pon lo bang so mai long aluhi sarpo aman pen Karbi Anglong Tonamas Council MSC Lunsing Teron chetong dun man pen aluhi aman pen VDC Chairman Harsing Ingling Samilang so block mondala kongchun bang babu tiso gram kendra klem bang purna ingti dokmoka town mondol akongchun bang biren teron mohila morcha pen mina ingti pi la pen moina rong pi betum chetong dun pen karcho amai long RDP dun mai long kedam tan congress Kechari ahut ke Karbi Anglong Article 244 eputhak kopia ki sungma lapen alang litum la soki mangdam kopia thema poalam ke state rat pangri a sarkar tumpen kima thadam ave sitami BJP rat pangri a sarkar nang charedet pen ningkan hinianta avelang sitami lahaya puthak Assam State Chief Minister Sarbananda Sonowal kapin kharateng pen difu wangsi hempre ke puthak doana songa phanta phaet pen nang chingki chingwai lin lopusi babu disopen lam thejai Kedam tang abarim VDC Chairman Longsing Tok Bikoson maki claim kedam ason thot non VDC Chairman ta ke claim kedam jiputa ke jai pon padu alhi sarpo aman pen khachitong jun Karbi Anglong Tonamas Council MSC mati Mahamaya constituency MSC Lunsing Teron pen lamthi ke jai pon ke kedam tang ni tu Mahamaya homosia long pen bang krihini abang pu tiket ke hang bang du lasong long pen bang hini abang ke akaprek aparti anak dam ni Sita laswang bong pen, bang kep ang bong pen, apan siya bang kini long election agent na hisap, Longsing to biarpan ne tu BDC chairman cepet lo. Alang li, ke claim ke dam, ningkani siang bong, rat along pen, hang atin awe, hang atin talong konten, labang kini ta curu alang li kan, lapen, kini along bang ke punya BDC. Dari tu tiket ke hang pen, dari hok Guwahati si dalam dari pan tiket declare, dari tiket ke cien nama hoda bangke, dak dok muka party office along bangke, heng rai heng pun det tamu. Pula sana biuta celong lu ni ada. Kalau sahut ni ki bi, ni ka politik sama kiminang ai kosong nama tu ni Auckland hut. Sita me dak nang cile rock pen, homosi bang lo. First, alam ni yang ni kanang ke hang, candidate dah hisap, jadi ni nang apa ke dun, ceng, alam ni tim pen, nari pun kita tu kahai ko, tisu sama do, surjo do, langsung si alam ni hemang song long si,
nili phanang che hang si nang ching wai lin hala swani pe nili nin ke the nili Anparta labang sokar chomai ki padu panahut Congress la pen ASTC song pen don thom kepra photum BJP songlong chingbedun pusi birta riptun long Bogadan rong supiang kang nijora par along chitini phai ECR ni ada por phai keba por pen puthot asame sa birta lo ajir hongbat pa birta alu amahang patheksi ingpu pondo Mailong senior journalist Mukul Borua pen kache bhaipu pana Mailong alhisar paman pen Karbi Anglong Autonomous Council e Mathurjot Hekel Phukon Chetongdun Anpar senior journalist Sanju Bora Sariajan High School Arbarim principal Purnima Gogoi Bokajan Press Club Maife Prakash Gogoi senior journalist Prasanta Mishra lapet pen anke thege dingatum Chetongdun Maike phalam the aji hongbat ahemphu Tridip Bora Pesik Clarda pen Thanlo Rakesh Boruwala pen Tridip Boratum Kabori Pona Choksi La Sopirta Alo Ingpu Pondo Mailong Chetongdun Abarin Principal Purnima Gogoi pen Sahem Ingpulo Adun Thualohi Sarpo Karbi Anglong Autonomous Council EM Mathurjot Hekel Phukon Ariding Pensi Aji Hongbat Assamese pen Arnibang Abirta Alo Ingpu Ponlo Pinpur me Brokachana Long non an Assamese Abirta Alo Pak Thoman Letanglo Chetongdun Aluhia Tumpen Kepareng berja phanta hirjumi pachir pon rinti ben se mai mesen pen pachun panlo kadnu sapra ke anantira bokochan pen nang kilo birta West Karbi Anglong baithalang so thana ke parlo nam tarudubi amikar laboinno bordoloya phan pre ECR ni SDRF atum kopili aroyalong kiria sai padosi kichitang arpum kelong sitame auro so phan ke ribomlang Aprang birta ki paklang tanga teng kopili aroyalong pinanso langka chinglu dama hutsi laso hunialang itum phonang lo birta bangela panskang ton boniklo domi thakmi kurwang thu